هکو بیریا آوه کربه و رنگ هشین باندوره که ایرینی لسرگیانه و بکه بری خواه بدن باجار قدیم ای بتلیسه و گولویا نمروده. ده هر دم ساله ده به دیدباریه که جهو بالکشتر مروان و دخوینه اردنگاریا خواه. رنگین ولات وی جاری بری خود ده گولا نمروده و خزای ویا نوازه. لهر ولاتکی دولمندین خسر این خزای هنه. سیروشت لهر اردنگاریه که برنگی جدا مروواهی پیشوازید که. به وی آوایی لهر دورین جهانه مروواهیج دولمندی خزای سود وردگره. هشین سمبولا آرامی و آزادی. جارنان ازمانین هشین دبن آرامی، جارنان گول آنجی دریایک، جارنان جی چاوین هشین دبن آرامی دل مروف. لکردستان رنگ هشین دگول نوازه ده رنگ ودایه او خواهی هندیه ولاتیه. یک جوان گولین هیجاک و به طیبتین خواه سینورین کردستان درباس کریه گولا نمرودیه. گولا کو ناوی خواه جه حکمدار بابلیه بناو نمرود ورگرتیه. گولا نمروده دناف سینورین بدلیسه ده دناف برا نافچه تاتوان خلات و گروی مختجی دگره. لروجوای گوله گولا وانه هیه. گولا نوازه کو بویا سبر ولاتیان ده انجام تقینا چیه که ولکانیک ده درکتیه اولی. پشتی تقینا ولکانیک سال 1441 ده به دمیر جه تقینی به آوه هاتیه داگرتن و بویا گولا که مزن. برفراهی سر گوله 48 کیلومتر کاره و برفراهی زمینوی جی بقاسی 36 کیلومتر کاره. طایبتی گولا نمرود اوکو لکردستان و لروجلات ناوین گولا هری مزن اکراترانه. هر وها دی جهان ده جی دناف گولین کراتر ده ریزا دویم ده جه دگره. لنمرود 5 گولین لجم هف هنه لی گریدان وان به هفره تونهیه. 6 کفتن وی و گلک برماهین تقین ولکانان هنه. آوا هن گولان گرمه یا هنه کانجی ساره. مروف وکی گرما وی بکارتینن.
وەکی کو دێ بەحسکردن ئاوا گۆڵên سار têve xwarin jî. ji kulekên li derdora golê ava germ diherike. Her wiha ji hin kulekan jî dûxana germ derdikeve. Li başûr rojhilatê golê kulekên dûxane germahiyeke zêde tê hîskirin. Di vê taybetiya xwe jî dûxana li derdorê ji nexweşiyên bronşît, astım û romatîzmayê re derman e. Di nav vê ava ku tenê bi hebûna xwe jî bêhna welatiyan fireh dike de hin cûre masî jî hene. Bi taybetî jî cûreya masîpankan pir zêde heye di gola Nemrûdê de. Lêbelê ji ber parastina ava golê nêçîra van masîyan hatiye qedexekirin. Li cihekî ku av lê hebe şopên jiyanê jî jekêm nabin. Li derdora gola Nemrûdê jî gelek cûre dar şîn dibin. Darên ku derdorê dixemilînin di mehên havînê de dibin stargeha ajal û mirovan. Welatî di mehên havînê de li ber siya van daran seyranê dikin û di nav xwezayê de demeke xweş dijîn. Di nava darên gola Nemrûdê de gelek cûre balinde û ajalên dirinde jî dijîn. Cûreyên balîndeyên ku demsalî berê xwe didin nav darên gola Nemrûdê ji ber nêçîrvaniya şaş êdî kêm bûne. Kew, kîvroşk, werdek, rovî û hirç jî hene di nava van daran de. Heta tê gotin ku di mehên havînê de wexta hirç birçî dibin tên cem serdêran û li cem wan xwarinê dixwin. Lêbelê bizinên çiyayî li vê herêmê bi temamî tunewne. Her wiha li derdorê gelek cûre nebat jî hene ku hêjî navên cûreyên wan nehatine diyar kirin. Li gor çavkaniyan li derdora gola Nemrûdê bi qasî 405 cûre nebat şîn dibin. Ji sedî 44 van nebatan tenê li vê herêmê şîn dibin. Bi taybetî jî guldexwînên ku li vê herêmê şîn dibin bûne taybetiyeke din a Kurdistanê. Gola ku bi rengê xwe mirovan aram dike û bi hebûna xwe dibe sedema zindewariyê, dibe qadeke ger û geştê jî. Di her demsalê de welatî berê xwe didin gola Nemrûdê û di nav sîrûştê de demeke têr û tije derbas dikin. Lêbelê bêhtir di mehên havînê de serdêrên golê zêde dibin. Ji bilî şeyniyên herêmê hem ji bajarên derdorê hem jî ji welatên biyanî gelek kes berê xwe didin vê xwezaya ku parçeyekî bihuştî ye.
Di salên dawî de ji aliyê serdêran ve çandeke wisa hatiye avakirin ku serdêr havînan konê xwe li derdora Gola Nemrûdê vedidin û bi rojan li wê derê dimînin. Her çi qas carinan jimara serdêran ji ber sedemên cudakiyên bibin jî, ev çand êdî li herêmê rûniştiye. Kurdistan dîsa bi dewlemendiya xwezeya xwe bi rengên wên ciyawaz berê mirovahiyê dide xwe. Gola Nemrûdê bi taybetiyên xwe yên xweser, bi berfirehîya xwe û bi rengê xwe yê newaze, bi serbilindiyekê dikeve nav rengên welat û bala mirovahiyê dikişîne ser xwe.